buli na. Ay, Diyos ko, Choy Pagelit. Ka na ako sa cellphone. Ay, ating text. Mami yang relipigod. Mami yang relipigod. Arara, nak. Nak. Punta lang may maring pudang. Ilan ano na. Ati kung gagawa na. Taliwa na kasi. Taring mami yang relip po. Ba't kang gob? Punta lang may lakwan mo na eh. Lakwan mo na yan, nak. Sabuli. Thank you, God. Thank the Lord. Manyable ako. Oh. Oo, sabi ma, balikan na lang kami. Darang budang. O, tachuka? Talagay kayo mga aba ko, bitis. Nanito! Pakutang na pong mako nung kaya beya po kano karetang relief. Kaya papuntala na ako po. Lagay kayo listahan. Sorry to say, alay kayo listahan ni Mamo. Active. Sige na. O ma. Sabi ng sabi ng darang budang, ala ka kano kita listahan. Eh nakamang kano active. Wait to. Alaya pong binya ka na ako, mari mong budang. Kayo na pong balang misabi. Mare, no ka rin ka. O, mare. Naning sasabihan mo kayong anak kong alak king listahan? Samantalang active na ako man? Nano ito? Mars! Kala ko na yung anak mo pekalawe kaya at yung kayo listahan. Pasensya na ka. Anong makantay ka naman? O hindi ako mumunahan dili. Priority ka nakalago. Okay kayo, Mars? Salamat, Mars! Thank you so much! At syempre, salamat kay katamang malugod na Governor Dennis Delta Pineta. Kaya ni pong relief. Dakal pong salamat. Thank you!